عبد الله إخواني ثم إلى رباتنا وأنباتكم وبات الحاضرين وبات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Aw yaj'alu aw yaj'al. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Ubadah bin As-Samit ibn As-Samit radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an qala dawu sapa Sayyidina Ubadah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni khudhu ngalapo sira kabeh anni saking ingsun khudhu ngalapo sira kabeh anni saking ingsun. Faqad ja'ala mongko teman-teman wis ndadekaken sapa Allahu Gusti Allah dadekno lahunna kaduwe wong wadon akeh ayan nisa dadekno sabilan ing dalan hukum al-bikru utawi perawan remaja tentunya dengan syarat balighah hurrun balighun. Al-bikru utawi pemuda bil bikri kelawan sebab zino perawan, yakni pemuda dan pemudi lanceng masa praben iku jia iku jaldu mi'atin 100 jilitan atau jedetan wa nafyu sanatin lan den buang setahun wa thayyibu utawi dudo bithayyibi kelawan sebab zino rondo iku jaldu mi'atin 100 jedetan warrajmu lan den ranjam. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim dari Sayyidina Ubadah ibn Samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu khudhu anni
ngalak dari engkau hukum dia. Khudhu anni, untuk memberikan ketentuan hukum dan memutuskan perkara. Khudhu anni, ngalak dari engkau. Dapun Gusti Kanjeng Nabi. Hukum Kanjeng Nabi tentunya dari Gusti Allah, benih hasil kesepakatan, permusyawaratan, benih langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad ja'alallahu lahunna sabila, dan telah benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada mereka perempuan sabilan, jalan hukum. Perempuan-perempuan melakukan perzinahan, bada hukuman-hukuman sejelas dari Gusti Kanjeng Nabi. Otabah kangkui orang selake si penzina, naudzubillah, juga bada sabila, bada jalan, bada hukum si ampun le etan tuaki tiring Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang saya tak ngakui hukum nikah gitu usah. Karena perintah dari Nabi, khudhu anni, khudhu anni, ambillah dariku, ambillah kalian dariku. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga nadabu, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Artinya, dan para perempuan yang telah melakukan perbuatan keji, yakni fahisyah, zina, bagi perempuan-perempuan yang telah melakukan perzinaan, melakukan fahisyah nikah, apa terangake dalam Al-Quran adalah perbuatan keji, perbuatan zina. Di antara perempuan-perempuan kamu, min nisaikum, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu. Harus mengaranana orang azina, syarat mutlak harus berdempak saksi. Benecaan, bener gampang menuduh, karena beda hukuman kangkui orang se menuduh zina tanpa beda saksi atau bukti. Ekocak qadzaf. Haddul qadzaf beda juga. Jadi orang sing ngaranin orang azina terus tanpa beda bukti atau bersaksi, maka orang kelak keneng had, keneng epejedet kia. Ekocak haddul qadzaf. Haddul qadzaf. Yang menyaksikan secara langsung, pacet ngetela, iya ngetela, lebu ke kamar, oh tak cukup. Enggak mati endemar, masih mati endemar, mau tak menyaksikan secara langsung. Korang kuat, karena bisa jadi dalam tak zina, walaupun mati endemar masuk kamar. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu. Ekorong dalam bungko-bungko na bang sebeng. Fa amsikuhunna fil buyut. Siapa keluar mun pacet lo orang jeung ngelakonin perzinaan. Perzinaan, maka siapa keluar dari bungkona hatta yatawaffahunna, sampai mati. Juar keluar. Nah, neka hukum tegas dari Al-Qur'an. Hukum tegas dari Al-Qur'an. Khudhu anni, kalak dari engkau hukum riah. Jabun Kanjeng Nabi. Napa hukumah al-bikru bil bikri? Lanceng musuh praben. Hukumna satos jededen, wa nafyu sanatin taghrib, selama setahun, buang. Kedua, wathayyibu bithayyibi, duren, duda keren, meki baju, berarti kan duren berarti. Beda orang tandik bine, keng marah tandik bine, terus tandik bine, thayyib, monreng laki kocak, napa? Duda, monreng bine marah laki kocak, janda.
duda moso janda. Okomna jildu mi'atin pecedet satos jedetan warajemu ranjam. Ranjam ki kasabari kasa. Beto sapergem bendem ketelak ceda katok sampai biles sampai mate. Yang temen ceda ka. Nah, ini kesepakat para ulama dalil bahwa dari hadis nikah pertama ini adalah yajibu alal bikri al jilid, orang se azina sebine praben maka wajib ejilid, tak wajib ranjam. Selake duda, seduda lain tak pola nak moso praben moro berubah hukum enten. Duda na pancet ranjam, si praben si azina si praben gele satos jedetan tak ranjam keng wajib tagrib buang setahun. Saumpamana status sebida. Jadi mon napa lanceng moso praben pada berarti satos jilitan juga tagrib buang setahun. Tapi balik selake duda merendi bine sebine praben tetap hukum masih duda walaupun nama so praben tak bisa berubah, tetap ranjam si praben enten. Tapi sebalik ke sebine rante selake lanceng selanceng pecedet satos terus tagrib buang setahun si rante ranjam sampai mati. Keng lumrana biasana lanceng moso praben lumrana, duda moso janda lumran nampunan, tua moso tua, ngode moso ngode. Nah, ini kemudian ibalik. Nah, nikah wajib napa iya had, nikah hadid wajib tegaki hukum had. Nomor 2, nikah dalil ala wujubi tagrib lizani. Aman setahun. Mun pacet badana si azina gele albikr. Wajib ihad nikah dalilah. Kedua wajib tagrib buang setahun mun pacet badana orang si azina gele engki ka dinto albikr. Praben otabe lanceng otabe praben. Paham kau jangan gulang lagi. Jadi hadits ini kan nerangaki tentang wajib tegaki hukum had. Nomor 2 wajib pesempurna hukum kelaban tagrib selama setahun. Setahun buang. Ini pendapat sepakat daripada kalangan para ulama yang kita nikah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ben selainah. Cuma beda Imam Abu Hanifah saya tak mewajibaki tagrib. Imam Abu Hanifah tak mewajibaki orang bine si azina gela buang setahun. Menurut Imam Abu Hanifah tak wajib. Fattagribu ziyadatu nasin jabun beliau. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah menurut pendapat Imam Abu Hanifah hukum tagrib niku adalah ziyadah tambahan. Ada dalil-dalil saya kuat menurut beliau. Anapa? Sebab orang bine mun buang selama setahun ani kan ngebeteraki. Moro beda praben berbuat zina matalan. Terus buang selama setahun lah. Selama setahun ini kemudian bine buang bahaya, justru tambah madarat. Tanpa tak karuan deki. Mun selama setahun ring bini ini ke buang, deki bahaya deki mun buang. Terkecuali si bini ini mampu muru orang untuk meringin setahun. Anan ring sogi. Muru orang untuk mahram tretan sanggup meringin atau paksa. Mungkin dia tretan, maka tretan kena paksa untuk meringin selama setahun nika. Pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ishaq, Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat bahwa orang bini praben
mun azina maka wajib jilid 100 jilidan ben tagrib buang selama setahun, sepakat. Kecuali Imam Abu Hanifah mun buang setahun ada bareng kebetiraki lebih madarat, lebih berbahaya ada ke orang bini mun buang selama setahun. La ilaha illallah. Naam. Hadis nika juga nerangake pertama wajib had. Mun praben bi lanceng 100 terus buang selama setahun. Nika sepakat ijma para ulama punan. Mun ranteh janda atau beduda azina naudzubillah maka yokom jilid kada kelaban 100 jilidan warrajmu ben eranjam sampai mati. Eranjam sampai mati. Aneka sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika menjilid salah situng orang ning dina Kamis warajamaha yaumul Jum'ah. Beda orang nyamana menabi tak salah syurahah. Beda orang laki nyamana syurahah nika azina bi orang bini. Maka selake syurahah napa? Nika bi Sayyidina Ali ning are Kamis jilid 100 jilidan. Ning are Jumat ranjem. Bendem separo gerujukin bato sampai mati. Berarti eksekusinya 2 hari. Dieksekusi 2 hari bi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau dabu jalat tuha bi kitabillah wa rajam tuha bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ngelakonin wajib ajilid deka orang sea berbuat zina ari atas dasar Al-Quran. Engkau ajilid deka si pelaku zinari atas dasar Al-Quran. Terus engkau ngeranjam orang bine nyamana syurahah bener laki nyaman orang bine syurahah orang bine bener orang laki nyaman syurahah. Jadi orang bine ini kebi Sayyidina Ali jilid ning are Kamis ranjam ning are Jumat. Maka tanya lagi Sayyidina Ali, apa dasar panjenengan engkau ajilid di atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala? yakni mun beda orang bine isara fajlidu isara jilid isara pejedet 100 jedetan. Hukum kedua engkau mendem syurah hari sampai materi ya area zaman Kanjeng Nabi pernah terjadi. Berarti engkau ngokomen 2, ngokomen bi Al-Qur'an bi ngokomen dari hukum dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Ali pun pernah ngokom orang kelaban jilid juga ngokom orang kelaban ranjam. Oh berat, paten. Orang seazina ini wajib paten. Bahaya nih. Wajib tagrib, buang selama setahun. Nah, cuma Imam Abu Hanifah masalah tagrib, masalah sebuang aneka tak sependapat. Nah, tak sependapat karena menurut pendapat beliau mun buang orang bini selama setahun aneka lebih berbahaya sebab orang bini aneka kata Imam Malik dan Imam Malik nas Imam Abu Hanifah ada bu innal mar'ata la tughrabu sangkun orang bini tak wajib tagrib, tak wajib buang setahun. Li'annaha auratun karena orang bini ini ke anggota badan ini ke aurat. Kudu yarab. Mun sabat lembung kok engki, keng mone buang jauna karena orang bini mone pa keluar aneka
aurat dawuh beliau li'annaha auratun wa fi nafiha tadyi'un laha wa ta'ridun lil fitnah, dan membuang selama setahun itu menyia-nyiakan deka orang bini, terus wa ta'ridun lil fitnah juga semakin menarik untuk de tengah fitnah anyar boleh. Ada ki boleh sedikit berbuat dia boleh, ia mau tak ketemu orang wah. Jadi pendapat beliau tak wajib napa tagrib tak wajib buang karena kebeteraki bode fitnah si anyar boleh, tak kok berbuat boleh. Jadi sebaiknya sabak lembungkoh ekorong lembungkoh famsikuhunna fil buyut, sabak lembungkoh tewar ba keluar. Nah, adapun para imam lain wajib tagrib nikah. Lanjeng seberempah Ustaz. Lanjeng orang tagrib berempah. Apakah beda ketentuan-ketentuan apa cukup buang neng situng tempat si ada orang neng tengah alas keng alas asema, apa harus jauh muanga? Wa amma masafatut taghrib faqalu aqalluha masafatul gasar li tahsilil ghurbah. Berdisi ada bu jarak ketentuan buang selama setahun nikah yang kipen nikah masafatul gasar, perjalanan sing ngenengaki salat qashar kanto Banyuwangi. Buang ke Banyuwangi ring ngajinaju sapa ning gunung tadi mah gunung nyare Banyuwangi saya gunung sejauh itu sampai Gresik ning Babian bisa qashar, Sorbaja kita bisa qashar, Probolinggo tak bisa qashar, Banyuwangi bisa qashar, masafatul qashar. Buang yang kipeneka tagrib jauh nah yang kipeneka kenapa perjalanan sebisa ngenengaki salat qashar. Nikah wajib buang di mana? Buang kon majadin ria beneng ligoro ya buang sama gelu. Petoro. Dia boleh di kini ligoro aja dia boleh nyare boleh di kek lakian. Tapi nyare boleh yang bini di nyare mangsa boleh. Majalah betek renggerengen. Mare ngalak boleh. Keng bodoh sasaran bi renggerengen ja. Maling aja mereka babi bongkombong boleh. Mereka buang selama setahun ning tempat si asing, sekira ada yang kenal, masafatul gasar. Zaman Sayyidina Utsman, pernah Sayyidina Utsman nikah muang orang dekat kota Mesir. Tagrib dekat kota Mesir, dari Madinah dekat kota Mesir, negara Mesir. Sayyidina Umar juga pernah tagrib. Muang orang saya berbuat zina, buang bisa Sayyidina Umar sama setahun dekat Syam. Syam ini ke Syria atau ke Palestina, Yordania. Buang kasah dari Madinah buang dekat Yordania selama setahun. Jadi Sayyidina Umar muang orang ke Mesir, Sayyidina Umar muang dekat Syam. Sekiraan yang tempat nikah ada maksiat, ning tempat pembuangan nikah tak ada maksiat tah. Orang Banyuwangi sampai mazina tagrib selama setahun buang trete si tambah nyaman banyak mele. Tambah nyaman bu nyambu. Orang Gresik tagrib wis buang pasuruan bae malah tobat di sekeneng santri huta sampai ngopak kena neci banci aja. Buang pasuruan timur. Ini meja pinggir nguling apa namanya mana? Karanganyar. Waduh, me apal kapi. Beni apal deh. Me takok sampean ngocan jo me apal kapi takok deh. Dek nang kenane. Beni apal deh. Pagenar akelu jamara. Kulan di andi rutinan malah tak stres. Kulan andi rutinan ndak Pelososari gratis setiap Rebu Manis. Kula keburu ngocak ada Faisal supir.
ngaloro iki wis ndak ada jeria lah. Iki pasti ono tembusane iki. Pasti ono tembusane iki. Nganan yo nang ngule, ngiri yo nang Pasuruan. Kula keburu biasa lebat ngiri ndak dawi. Mata nganan ndak wot gale. Ki jauh gelu. Soalnya jalannya kene. Empon lah bismillah bismillah kata-katan tak ono ing jalan kula ndak keburu. Malam ponan malam. Pak tambah sama Bu. Mak disa apa mak bunyak reng nek bini nur menor tengah malam yo kula mbino merah wadura merah kabeh. Ya tas satu otrok mini kasa. Bah. Ya ono wong koyo ngene paisan kula ke pais oleh. Kirangan kula tak le tak teman bedongku. Tambah ada dojok Bu, mak tambah banyak jan kula. Pokok compok nih Mbak Bu. Hari disa apa mah beda SD ini ke gula oning masuk desa apa? Karanganyar. Aburi ya Karanganyar. Tahu cok deh yang kok sabak surban gelek jan gula. Jadi asli tahun ning gula bene polon jok mak apal bene apal deh tang mari kesasar deseng kok. Ban murong karane deh. Ya tak nyaman rasana aja. Jadi mau buang sekira ning tempat ni ke tempat si ada maksiat ben ada apa-apa bahkan ada lawatona ada orang yang ngenengin sekali kiri ya. Nah nikah pendapat Sayyidina Umar bin Sayyidina Uthman bin Affan. Lawatona lahu sekira ada penduduk ning kiri ya. Sekira ada maksiat fi la laisat fiha al maksiyah ben sekira ada maksiat ning tempat penikah. Gimana kayak sahabat ning Karanganyar. Kaler pegel sebine saumpama. Wele nyok sapa sendak dia buang bisa ditambah dadi tambah jualan. Nah, dadi dalam rangka tagrib nika pun beda aturan-aturan tertentu sekira jauhna masafatul qasar sekira ada napa sekira perjalanan saya ngenengaki salat qasar terus sekira lawatuna fiha sekira ada penduduk ning tempat nikah. Sekira tak terjadi maksiat boleh. Nah, kimun mungkin lebih repot nyari tempat sih ada penduduk. Ini ning alas aja lah tapi atas gunung. Sabo male akan jadi can macan deh. Nah, ini kehukuman dari agama. Timun praben di lanceng eta grip setahun pecedot satu sekali. Mon janda bi duda aneke pecedot satu sekali juga eranjem sampai mati. Nah, wallahu a'lam bissawab. Termoga pada selamat kabeh. Saya coba mbak-mbak ngaki jangan sampai coba bangalazina naudzubillah bahaya raja tu sana. Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا حلالا دائما وأخلاء أتقيا علماء
خيرا وفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب في رضاك نا وليا سواك ولا تجعلنا ممن صلى الله على سيدنا محمد وفادل حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا sik ngaji ana Bib sik mari tak telepon sik ngaji ana mari tak telepon ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقزم والفقي المقدم جميع ساداتنا لبعال بفخر الوجوه شبوكر بن سالم وكعق بن سالم قطب رباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي من زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر خذنا ثم إلى روحي قدم شوط البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ووصل لما فنم الفقيه المقدم ثاني عبد الرحمن السقا والادم بن المخضار القطب الواضي الحبيب عبد القادر أحمد جدة ثم الحبيب البركة علامة الحبيب السيد محمد بن علي بن عباس الملك والحبيب إبراهيم بن زميد ثم الحبيب علي كويتا والحبيب بكر قرشي والحبيب حسين قرشي ثم لا روح الفقيه بوتفوتي ووصول ما فنم ثم إلى روحي الحبيب عبد الله سانين والحبيب أبو والحبيب جعفر بن شيخان السنقام والحبيب القادر بن سنقام والحبيب علي بن سنقام والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن والحبيب سالم والحبيب مهدي الشاطري ثم إلى روحي الحبيب صالح بن حميد دنقل والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بنيواني ووصوله مفرم والحبيب محمد ثم إلى روح الحبيب حسين بن هادي الحميد والحبيب جعفر بن علي بهرون ووصوله مفرم ثم إلى روحي كهجي جاسم نرسل وزوجته وكهجي هاشم رافي وزوجته ووصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي والوالد أحمد خالد وإخوانه وثم إلى رحماتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خيرة وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلفنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.